Program koji vodim je kompleksan u smislu da se mnoge potrebe i kompetencije prepliću. Pa, na primer, kad govorite o medijskoj informacionoj pismenosti u školskom sistemu, vi morate prethodno da se zapitate a kako su te škole opremljene da o toj temi govore. Zato smo potpisali memorandum o saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i to u partnerstvu sa našim partnerima, inicijativom Digitalna Srbija, da bismo unapredili takozvanu digitalnu spremnost škola. 750 škola u našoj zemlji prošlo je kroz proces samoevaluacije, gde stoje u digitalnom smislu, u smislu opremljenosti, znanja, kadrova. To su radile po svetski i evropski priznatoj metodologiji SELFI, a nakon što smo došli do tih rezultata, sada ćemo u saradnji sa Zavodom i Digitalnom Srbijom svim ovim školama, dakle reč je o 750 škola širom zemlje, pomoći da svoju digitalnu zrelost podignu na novi nivo. Osim toga, školski sistem je na ovu temu odgovorio na više načina, posebno sada. Sa ljudima koji rade u obrazovanju, ja u obrazovanju ne radim, pa ovo prenosim kao iskustvo, razgovarali smo o tome kako je vanredno stanje uticalo na digitalnu spremnost i digitalnu medijsku informacijonu pismenost i nastavnika i učenika. Procene su da je činjenica da je škola otišla online praktično u jednom danu pomerilo ceo sistem za 5 godina unapred. Neke stvari koje bi se sprovodile pola decenije sada su se desile maltene od danas do sutra. Naravno, ovome treba pristupiti sistemski, pa te stvari treba i dalje unapređivati i na njima raditi, ali ovo može da bude primer kako je jedna kriza proizvela neki pozitivan rezultat. Kada govorimo o samom kurikulumu, ja ću se ovde pomoći nečim što sam saznao od ministra prosvete. Dakle, mi ovde govorimo o ključnim kompetencijama koje se razvijaju kroz proces obrazovanja, a za ovu temu o kojoj mi pričamo bitne su ove: komunikacija na maternjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, društvene i građanske kompetencije, kulturološka osvešćenost i izražavanje i digitalna kompetencija. Zašto ovo govorim ovako stručno? Zato što su ove teme deo nastavnih planova i programa svih naših škola. Znači da se one proučavaju, izučavaju kroz postojeće predmete, a 2018. podsjetiću, uveden je izborni predmet u gimnazije koji se direktno bavi ovom temom, zove se jezik, mediji i kultura. I kroz ovaj predmet, kao i kroz nastavu srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i književnosti i drugih predmeta, ove teme postaju relevantne i za naše učenike. Iskoristit ću i ovu priliku da dam određenu vrstu pohvale i vetra u leđa sa ove pozicije na kojoj sam našem obrazovnom sistemu, jer često nije prepoznato da on radi to što radi i da postoji ogroman trud unutar sistema da ove teme dožive neko svoje uzbudljivije i značajnije izdanje. U naš sistem uvedeni su i inovirani programi nastave i učenja u osnovnoj školi uvođenjem 2 predmeta. Jedan je digitalni svet, koji je namenjen učenicima takozvanog prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i od 2020. 2021. započeta je realizacija ovog programa. I drugi predmet, nama poznat, informatika i računarstvo, je dramatično inoviran od školske 2017. i 2018. Osim selfie instrumenta koji sam pomenuo, u sistemu obrazovanja postoji i okvir digitalnih kompetencija nastavnika od 2019. godine, tako da nastavnici obavezno prolaze kroz ove teme i kao što sam pomenuo i na početku, značajno se inovira ta informatička infrastruktura na osnovu koje škole uopšte ovim temama i pristupaju. Jeste malo duži ovaj pregled, ali mislim da je važno da ljudi koji nas sada
gledaju i koji ovo čitaju razumeju da naš obrazovni sistem se mnogo trudi i da taj trud daje značajne rezultate. Mi kao Nova pismenost nadamo se da ćemo moći da neke od ovih stvari otkrijemo i pokažemo široj javnosti, a da tamo gde je sistemu potrebna podrška, tu podršku i pružimo.